Kua oti I te kāhui tika tāngata, tētahi rangahau e pāna ki ngā Māori kei ngā tarika wanatanga e mahi ana. Ko ngā pātai matua o te rangahau nei, tokohia rawa ngā Māori kei auatari e mahi ana, tokohia rawa hoki ngā Māori kua eke ki ngā tūranga rangatira I roto I auatari. Kei a Peata Melbourne, ngā hua o taua rangahau. He ai ki ngā rangahau a te kāhui tika tangata, he ono I ra whā ūrau anahe te rahi o ngā kaimahi Māori I roto I ngā hinona Krauna. The survey also showed very few numbers of Māori in senior management roles, and for those who responded to our survey found that there were only 2 Māori chief executives out of 96 Crown entities. Ko Mike Underhill no te Taritiaki Pūna o rāua ko John Bashar no te Māngai Pāho, nā kai whakahaere Māori e rua nei. Kāre tētahi I wātea mai mo te kōrero, engari e whakapona John Bashar, kāre te rangatahi Māori I te rata ki ngā hinona Krauna, kai huri kē rātau ki ngā kamupene whai āhuatanga Māori. For Māori that in the core public sector, that it's just over 16% representation of Māori. But I think that these survey results provide a good opportunity for Crown entities to take a lead and to examine their strategies around employment. Hei tāna anō, he rahi tonu ngā Māori e matatau ana ki wēnei tūmahi. Engari me whakawhānui ake te titiro o ngā mata ki ngā puari hauora, ngā whare wānana me te reo tātaki. Ka whakamahia e nei rangahau e te kāhui tika tangata I a tau. Āhua hau whā te rahi o ngā hinona Krauna I rangahau tia e rātau, kua kore he kanohi Māori kotahi. Koe anō e ai ki te kāhui tika tangata e hara I te rahi o ngā Māori kai te titiro ke atu. Engari he take anō pea, ko pēnei te āhua o ngā hinona Krauna. A number of Māori shy away from joining the public service because they don't see large numbers of their own there. Kua whakamōhio atu ngā hua o ngā rangahau ki ngā hinona Krauna e te kāhui tika tangata, ka tahi ka tukuna atu ngā hua ki ngā momo minita ki a tamata pakihia e rātau. Peata Melbourne, te karere.